Jo crec que avui és una jornada important per tots nosaltres perquè anem a parlar d'un aspecte que últimament, i creiem que en el futur encara tindrà més importància, és el finançament d'infraestructures basat en una participació privada. Això, si sempre ha tingut importància, i jo inclús podria dir que Catalunya probablement és dels llocs on més importància ha tingut, potser molt enfocat a autopistes, el que està clar és que avui ja no només són autopistes, són qualsevol tipus d'infraestructures i amb l'actual conjuntura estic segur que compartiu amb nosaltres que encara té molt més recorregut. Siempre las empresas habían colaborado con la administración, con lo cual la colaboración no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el predicado que se le añade lo de público-privada, término que viene del mundo anglosajón, pero que viene del mundo anglosajón en el nombre. Luego, como veremos seguidamente en el contenido, las empresas actúan como en el mundo anglosajón, la administración, la otra parte del binomio de la colaboración, muchas veces sigue con iba a decir los vicios, no, las costumbres de cuando la colaboración no era público-privada, sino simplemente colaboración. Toda la vida se había dicho que el riesgo era el riesgo de la demanda, que era el riesgo de que en la autopista, que era el ejemplo tradicional que ponía Josep antes, haya más o menos coches, pero las necesidades de las cosas llevan a ampliar el concepto de riesgo y ahora riesgo también es el riesgo de disponibilidad, niveles de calidad. Es decir, no solamente es el riesgo tradicional, sino que hay otros riesgos que justifican que se utilice este método de colaboración público-privada. Este método, la gracia que tiene es que ha permitido, hay unas... Bueno, ahora con la crisis que hay ya la gente no habla ni de endeudamiento ni de nada porque está todo patas para arriba, pero permitía no conceptuar la deuda que surge del contrato para la administración como deuda presupuestaria, según los criterios que había que seguramente conocéis de Eurostat, y entonces pues está muy de moda la colaboración público-privada. En el cas de l'administració pública, l'objectiu que tenim com a administració pública en el fons és adoptar les mesures, o podríem resumir-lo, com adoptar aquelles mesures que ens permetin obtenir el desenvolupament econòmic i social en criteris d'eficiència i eficàcia. Això que més o menys es pot entendre, en el moment d'implementar-lo resulta bastant difós. És un objectiu que sembla entenedor, però el mètode per arribar-hi és bastant complicat. En el sector privat, l'objectiu normalment és més clar, tant en el cas de les empreses privades, de les concessionàries o de les constructores, o de les entitats financeres, que és l'altre gran actor en tots els procediments de col·laboració. En aquest cas, normalment, l'objectiu sempre és la maximització de beneficis i en conseqüència, també la minimització dels riscos o altres factors o altres objectius que són amb més mig i llarg termini, com pot ser, per exemple, el tenir una cartera que asseguri el futur de la companyia. Esto de entrada del gobierno inglés, que fue el que realmente puso de moda las concesiones con pago por la administración, los PPPs, el Private Finance Initiative de Margaret Thatcher, pues esto realmente el gobierno inglés dice, a mí esto no me importa nada, yo no hago esto por el déficit. Ahora empieza a decir, hombre, hay que tener cuidado que no se nos pega el presupuesto. Ahora se están dando cuenta de que... Pero ellos no están en los mismos mecanismos de control de la Unión Europea, en las mismas obligaciones que nos hemos metido todos, de manera que hasta presumían un poco de ello y decían, miren ustedes, el motivo por el que nosotros desarrollamos la colaboración público-privada es porque es más eficaz que el sistema de gestión que teníamos antes para determinados contratos. De manera que nosotros antes contratábamos una obra pública y luego pues la recibíamos y luego la manteníamos y la operábamos nosotros. Pero miren ustedes, dice el Tesoro, y lo pueden encontrar en His Majesty Treasury, en la web, tiene muchísimos comentarios sobre esto porque los ingleses, a diferencia nuestra, con cada uno de estos sistemas los discuten y los regurgitan y encima los publican. De manera que el resultado de sus cavilaciones nos lo ponen en la web. Y dicen, miren ustedes, a nosotros antes las obras públicas nos costaban del orden del 25% más de lo que estaban presupuestadas. Y además
se nos iban de plazo, no sabíamos lo que iban a durar. Y ahora eso no pasa. Estamos en un mercado de crédito donde las entidades sí que queremos financiar proyectos, de hecho lo estamos haciendo, pero queremos financiar proyectos solventes. Lo que no queremos financiar es cualquier cosa. Y es verdad que en un pasado esta solvencia, pues éramos menos críticos con ella y ahora somos tremendamente más críticos. Yo creo que los márgenes de los proyectos han subido, ahora estamos en una época en que están estabilizados. Nosotros entendemos que los márgenes no van a bajar mucho más. Esto es lo que va a haber de aquí a los próximos años. Y las condiciones de exigencia de cara a los inversores, a los sponsores, pues sí que es verdad que hay condiciones más extremas en cuanto a que exigimos más involucración, que esto se traduce en más aportaciones de capital en los proyectos por parte de los sponsores. Y también exigimos a las administraciones públicas que ya no se puede poner cualquier cosa en el pliego, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más consecuentes en lo que se pide a una parte de los jugadores y lo que tiene que asumir la propia administración. Qui ha de pagar les infraestructures? Les ha de pagar el que la utilitza o les hem de pagar entre tothom? Clar, a Catalunya tenim l'agravi comparatiu dels peatges i això suposo que distorsiona la visió d'aquesta pregunta. De veritat, qui l'ha de pagar? I si decidim que l'han de pagar entre tots, la segona pregunta és quan l'han de pagar? Quan la utilitzem o hem de pagar nosaltres perquè la utilitzin els nostres fills? Segurament les coses no són ni blanques ni negres, són grises. I segurament aquestes preguntes tenen una contesta no clara cap a un costat cap a l'altre. Però segur que d'aquí sortiria la necessitat de la financiació privada de les infraestructures. Finalment, aquí el que ens queda és un tamboret amb tres potes i com tots sabeu, la majoria sou enginyers, doncs un pla es forma amb 3 punts i amb 3 potes s'aguanta i amb 2 no. I aquestes 3 potes són el concessionari, l'administració i els bancs. Són aquestes 3 potes. I aquestes 3 potes jo diria que estan condemnades a entendre's. No hi ha més remei que s'entenguin, sinó si alguna falla, doncs el tamboret cau, no hi ha dubte. A Catalunya, que hi ha problemes de finançament d'algunes obres que es van licitar i adjudicar o es van concessionar en un moment amb unes condicions determinades, amb uns contractes que si les administracions fóssim rigoroses o no tinguéssim ànima, després parlaré de l'ànima altra vegada, doncs hauríem d'exigir als concessionaris que complissin o a les empreses que complissin, però tots plegats sabem que les condicions han canviat i que hem de trobar solucions compartides i els busquem. I a Catalunya, a diferència d'altres llocs d'Espanya, l'obra pública es manté, no hi ha obres parades de l'administració catalana, les que tenen problemes de finançament es parla amb les empreses i es busquen els equilibris que s'han de produir i som capaços de trobar el punt d'equilibri. Jo crec que hem de ser capaços de trobar el punt d'equilibri. I ara iré contraposant temes que han sortit al llarg del debat, on he estat jo aquí, i que a mi em preocupen una mica. És a dir, que jo crec que entre tots plegats hem de veure que hi ha interessos contraposats o que hi ha disjuntives que s'han de prendre i que normalment, segurament soc un il·lús, el punt intermig és el bo. Ni uns tenen tota la raó, ni els altres tampoc. I per tant, si som capaços de trobar aquest punt mig, aquest equilibri del tamboret de les 3 potes, serem capaços de tirar endavant.